bera ama po editwal won dana wing mau tiga winyua amir cha ke jol the panelist matie watie kan la mego Lady Grace ki mego Rose ki la mego Oscar watie ke Reverend Dr. Alfred Banya ki watie ke Professor Kennedy Monipala tin iwa yo medyo ludare la dit Paul Kilama idong watie ki la dit Ben makudu donya ngamo poi donya onya Foi. natin abedol UBN ini yep batini batika mete ilong ko terra mamir wa we nyingi man ken ma dek ma wati UBN ini ma ngeno ko ni wo lo tien ma chen ma rio lo nying dan ko mer ko be ke tin na mer cha ko duongo Professor Kennedy Amone ani eno upo riba we ko loge ikum Reverend Diaboloni Soke ma en mirne ya loge come Professor Ya, muko ko ngana mer po dano dichu magiti kanana wagi kaber mapapati wilobo ma mer po luot pa panelism team benegiti wang o kid ma chencha wa wajo i program wa me chabet mukar ni tin anamiti analoge lokom Reverend Jabuloni Isoke Paul Kare wan watamu ni joma obedo missionaries no gubedo joma obedo muni keken ento wan beno watiki joma del chol ma Paul magin bene gubedo missionaries ma guchero kabedo ma Paul ma pat kama gin gutuju ye jiri tipitin ni anamero lok ikom Reverend Jabuloni Isoke. Reverend Jabuloni Isoke utiyo matek tutwali ketgum. Eno no beru munyoro. Ikare chani, ikare ma Church Missionary Society ma wanwa luo locally ni Chemech, CMS, which is Uganda. Gin gukatiki dul gimoma no giloni Native Anglican Church. Native Anglican Church. No beru dula chel mano ti te CMS. Chi ki bunyi karma gen gu chero gu beri bunyoro gen gu chwalo dana dek metuju jiri kel yaro ke paluba iketgum ikindano egini obedo ngarachel magiloni Reverend Jabuloni Isoke. Reverend Jabuloni Isoke gibiaho ni en ginwalo ni mwa elibachel kimia boro gipiar mungwen giabera. Che mwa elibachel kimia bungwen gipiar rewi adek en itedul magiloni Native Anglican Church. Mano tidul matite CMS gitwalo ge me yaro ke paluba iketgum so ikarma eno o iketgum en utiyu matek da muko kong eno punyo lep chunge lep pu yoro ti kar chano no gen gitiki school magiloni kichweka eno no beru school ma gikwani ye nying gikelo in kwano miero in gipuonj in ing'e wang' ing'eyo kwano Bible ki ing'eyo chonyi ti kar mokero no chwalo chochok mwaka kolo mepuonjo dano ming'eyo kwan machiel kibedo ming'eyo chonyingi ti Reverend Jabuloni Isoke en utiyo matek adada meneno ni en mobilizing dano
me bino ka kwan ki chweka eno ni ket gum dane mo keno no gi awa ki agoro iten agi kadibe iten agi kalabek iten ai ki mutidi iten ai chuli bu ila chero choria ta kabiru gichuma no rumu ket gum so gibino i ket gum agi kwano ho jo ken rio mo ha chel skuli ki chweka eno ni kwano nyingi kadong in ginaro indi ng'eyo kwano Bible maber indi ng'eyo choyo nyi kidong ichako dong nyi ni dong what now we call a Christian name kadong gichako nyi miro ene gin ma Reverend Jabulone Isoko timo chi dar madon mano gitigi agi kaberu mapol guberu gi ngeji kome piene ruwor kaberu egini udichu iket gum chi nge ma endo bino imwaga ili bachele mia bungen gi piera reo ya dek madong eno bino iket gum en po timo eno ni keken Mario eno naro ni dano en madongi chako nyingi ni pieni kare chano no kwano no tek tutwal ka in pe le nyuru ni pinyoju gangu giti katoli in pe chere school pa katoli so there was competition jo protanti dong ngel gunaro ni kadong lutero wa dong pe rom chere school pe pa catholic ma dong wan pe catholic ni wan be mi ro bet di school wa ka chan na po no tie to lok medini ka in woro kunyo le nyuru ni pe catholic chere school catholic no tak in miro in bet le nyuru no be la catholic wa ini chere catholic chi Reverend Jabuloni Soke dongo naro ni ikit gum kan dong joen ma wacha nyingi igini tichuni mir dong luten go chere gam kwan wak lok me kwan o mete I families gi ma papa chi dongo cha school ma gilwoni kit gum Church of Uganda Primary School okay chake P1 gire P4 ken kada inge ada kope da chero kamuken kamete ke so ero tio matek manero ni school eno ni beru tie wek lu tero pa jo magi funyo gi dong gi ngeo kwano Bible gi ngeo dong cho nyingi ni gumete bene kingo gumete gi kwan so man gin de Maria ma en ko perta ma chel ena me mobilizing down with the kwan ni kitaka Mario era menaro ni school en we kidum Church of Uganda Primary School ni Ujake wehe lipia mbekitan ni hindi bumi gin ma def ma per hade da ene yeme jako kanicha makumbiri goni All Saints Church I Kitgum so imwaga ili bachele mi abungwani pia daka bichele en manodong anti-parish priest mekebgum mukero kidi megedo kanicha makombedi dong tima Piloni All Saints Cathedral Ketgum chi eno chero mobilizing dano mapol mechere dog page me goyo matafali madano pino magumine kengi gogoyo luoge matafali chigin madong daro wigi peromo wilie ene ikare madong miro gi ywek matafali mekelo ne site kakama kompeti Saints Church tieni dano rieki kakama kompeti All Saints Church tieni ni owa I page so kuchako yuero matafali ka chel ngara chel kwanyo matafali miyo bot la wore ni kobo paga wa church kakama gini so that is how Jumador they remember him for that so go yuero matafali manogi go gidok page ni wengu kilisai
tin matafali enu magi goido pageni era iti watin uchung ikom church. Ma ini naro wall me church teacher chalk almost 1.5 or 2 feet, I think 2 or 3 feet. Eh? Ma onlega eni pero chero kakamo magi yubo deda man gin ma danu wigi pe wili ye so inge madongi yubo onlega enuni en non gi kere machalo archdeacon yen kit gumdong udaho dong archdeaconary en archdeacon ma chiel me kit gum archdeaconary en obedo reverend Jabuloni Isoke. So en omete ki tiche, omete ki worikin actually to twale kiot gum me yaro ke paluba me 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 tiero ke dano ni dano miro go aho gi tich mogo ma kela pora kin dano tich mogo ma kelo luenyi kom di kin dano ma dano miro du bot luba ma en tiyo mataka dada chi en imwaka eliba chel gi mia bungwan gi piera bichi wiye en dak kodong pajo i bunyoro kakama eliba chel gi mia bungwan gi piera bichi wiye dek en nong kwonyo chung chigi kano kome chok inget city makomberi gi luoni hoima chok cathedral. So ikar madong gichako diocese mikit gum imwakali bachele mia bungwan gi piara bungwan gi beach. Ludire madong gubino dong i Church of Uganda kuno. Gunaro ni piere tek imiro gi guidaru po kila diti. Chigi chako achiel magiluoni Reverend Jabuloni Isoke Secondary School. Kinye where gipo piladit enoni school enoni dong kombedo do ri timwa piera rewe beach timwa ni dong ginnong go be kwero silver jubilee gi so in January January or February imwa eni ilibachi ilibare gi piera rewe angweni ludire kanicha ma giti diocese mekit gum gu agi gu cerro ibu nyoro me yenyo kakama nano wilel pa Reverend Jabuloni Soke chigi gum mabe gin gu tiyo matek gu cer gu no kakama ke kano kum wala diti ye magu mogo cha dene akwene magi kano kum la diti ye uyenyo bene pien Reverend Jabuloni Soke bene no onyomo no tigi daw ne mege luoni May eno beru no beru minyoro chalo ed no gitigi lu tera nyera reo che kombere kin gumogo ni la kwar me achiel tie bedi California ma ki la kwar na achiel yam kar beno chero beru waket gum machalo resident district commissioner ma gutiyo kwere me yenyo kakama gi yigo kwaro gi ye so guno manong taxes me ket gum kombede gitika yupe menero ni bin gitimo gin mo me chero kero kit gin mo kero la nyut mo kama gi yigo la diti ye we omok cha den pitit mabe ma eno timo ya choli mana e wiye ket ma ran Jabuloni Soke utiyo kwere matek meneno ni giyaro ke paluba meneno ni school obedo tie meneno ni odlega All Saints Cathedral ma kombeni dong tie the diocesan headquarters me Anglican Diocese of Kitgum watini ene yeo kero tek meneno ni giyubo en che piman wan machalo luo wan wakwero je makuman so miero wan wanen dong wat wa kibunyoro not only politically ni yam lutela me bagu telo bunyoro go agi bot pay luo wan be miero wanen ni kat bene religiously um, uh,
jo ma bene go yaro ke palba e kabedo mo charo botwa ka en botwa kenyo go a bene ki bunyoro wan bene wangeo ma bishop ki angera bero bene o a nyoro ni gin ma wan wang'eyo wan bende wang'eyo ni bishop kagumba bene o a bene ki bunyoro lwera bene ti bunyoro so all these are things ma miero wan wanen ki yom chwiny wan miero wanen ki dew tutwal ni wan wat en ni nitie only politically wat en ni bene ti matek malupe ki deni ma ket ma gi yar ke paruba kwede ye chuli so ara mede apo un tutwal ara mede kong dong ara gir ka kaj waka mi bene kara bod jo kene mi lo ara po tutwal la dit Dr. Caesar Jai Apoyo ni twal professor, apoyo lok manginiaro, and wabiro tin waluom na ladit ko kilama angi pero de pol wera pay bi ni kinta tino mere kong ni don ko ai mod wak dare mi tam ni bene pol kilama. Yeah, for it, well, Doctor, Mamia Kare, look, the topic, Maman, Oteka Mamea, actually, tin ki komene pa yub me kwedu ko pangarim mo mana yero. Ento, kaponi June 2017, karma bero, karma aneno actually times, so Oteka Ramulonga na tama actually amir de poi kumgi. See, I know ni polle dan ma kum kare ma put in our lifetime. Uh, la bolle tie kala dok ya ge por pabiter ge Bishop Jana Luwumgi ki jomo kane ma ki listing in actually times. See, I know what gina ni mir ki extending udok chen kene actually mo kane ma kwiri ma no mir nyingu beri kita mo kanyi wajine Hall of Fame. Sidong ana yero acho bene actually times ni meme di kum dano mo ini kwano nyingi actually times katamu ni kong bene jol megane gini chi aneno joma chon ki bor aneno wache gin u bedo utera pakaka dano ne mana yero gi ene obedo Rorowich, kira Rorolia, ikum jana ni wenga miyo kit gina ngoma dom ageno timo. Gina ni puti actually times or teen church match or 7 years ago. Kidori mapeo kati actually times no puti ka yuba ene kuopa tiberu Kenya Toma contribution gina pa actually it might represent the actually a London Constitutional Talk. Kidore kitma salo eno chegena kin suggestion mo ma keli constitutional talk any oberu federal system maka ene la chana chendo inoni federal system ko go ku konyo wa pen centralized government makumeru omogo yeoni for the last 62 years ukelo luara nyana ma Paul ma president moni bienu lobo choko po wen chien timu jim moma yomero ne wajin tam no ba ma daga ne ti kere ti tam pe ke ti kere wadon ye lot can with a centralized government ma president tiki power pe ke po i region devolution ke ma kanje waju kere ma de ke ma point ma no ne ba pe toma ena ye karma gamende ni eni mi erti minister kwero ni kapure chuli tika neno chan i gene i camp en peter i gamende ni si ben du neno we tam
kwiri ma nyuru kwiri ka kanyo mir me lim e po tere mi cher ga ye ti mo ka ta ma bene po ni mo pere no en mo chara ilu gi nying minister no po ni mo pere ene ko pa to ma pe o ka ti actually times no pura ti ga yuba na yuba pa ulia extensively awaju contribution pulia duok wel nyom karcha no nyom ti ga dok tek ma da wela kumu ki ngor ma pola ta enu limiting to rio I think diga rio ma beru be ma da down ma pola poyo including uh, Professor Corbitek poyo ni inuni weko down ma pol nyom ya be weko bulu uber ga nyom ma be inuni gina pera teti ni kaka ka chenen nyom mati peke kaka pedon yan la chujo wa ni increase and multiply yan mero gina weko will dog knock do rajo any non dikma biro loyu yan ni wel gidwon mero ko ma kwan piola ulia beno ogena jolo ogena mukama mbinyoru bir bore exile ke titulia tin maber fa en wera kwan yino ni pe gena pe pikit lok mo dok bene pa wich bene dan lu jiro ngeyo contribution pa wich bir dit twal ka mera noya ukonyo mukama bene gwoko mukama en bir la wirodi mo ko ya chuli no puti loni chairman melu kiro ngeye dong eno lia eno leyo so John Henry kind of actually times archives mo gi rom no church in more details mo we ga yero ge pa yero ni pi kono dan ma go ke ikagana nyo partner nyo ngo petie no reason mo me ayer inuni no tieo atero kama leng Marachiel ma pa no enough material come ene mana tamani miro chili po pere professional makilone Dr. Donga laineno level ma eno oye profession ma mege beru din me makere pi ma large beru ene one of those genario ke can I think Dr. Chalwazi maguberu me MRCP Royal College Surgeon then Uganda magu kwa no Romi inuni Dr. Donga teach beru fa dia mo kana tie ma no miro wana chili o keru tek min nyang heroes mamewa teka mamewa academic field pe watika gena joma tima kere romo digging out Germany ni wengi no yan ti joma kuma gena magu yet mape wange enough ti joma kuma ke luone go better the first man on degree mo ni kiti no ni mapa bi luone nyingi kawa yin mo mo bi no ni in academic field dan mamewa ma excelling level mamalo twal no tie duong it feels mo kuma no dan mo kane ka mo kane ber pia go kwano no wan ti ke dan ene ki mana neno ke ni pe kede dong jembu kane tie chalo nying gudi ma miyo wa miyo ki dan mo mewa ke miyo dan mo kane ma konje pe ene ye gena winyo ni mo ti neno documentary no ni character street mo ni gulo ma lo ni Kenyatta Avenue no pangeyo min dan ma no deg luwo ma pa waje ti jone gina ngo bini wigi me ketu nyin Kenyatta i gana town pa luwo yeah these are sort of things ma miro konke consulting widely ma pia ge miyo de you can ngar mon ma wok kar kan mi de you can mon ni donc kita waj kene ni ti jemi mu kene dan mu kene ma ka no kare short notice well paron ke lo nying dan mo kene ma nyen
Ramo lok matut ikom kwoge mera non kare ro. Ento angeni tie men wada idok kaka. Ento mero ni no dano motim jima konya achiuli ko. Weng ki heroes mogo mati local, the clan basis. You know, Joma kwano gini go rising above Lokme clan, which are malo, the national and possibly international level. Okay, get on history, not only history, but history for Uganda, but no nying it here. Yeah, tamani pitini, mera waj mera agit loka machiek ni, tame eno tiye we wachano, kita wachuna choyo June 2017. Dano ma anakata ke nyingi. And that is not the end. Jomo kana kutie ma o yinyo o kelgi kama leng kon magutemo lweny magutemo ma ilo kaka malo. Kutini ataona get time. Pol Klama. Dano Machado, my job here, so don't have one of the here bene. Mukaro. And Kidore, a low be a witch. Fred here. Yeah. Yeah, Bill Wungi Donny Bar on you. Okay, apoyo tutwan. Okay, that. Let us mute ourselves. What do we do? You're muted. By the host. Okay. Okay. You can hear you now. Yeah. Continue. No, we cannot hear. You're muted. I'm muted. Fred, you're muted. Yeah. Lady Grace, go on, Simkoya. The bear not challenge out there. Warama made the while he sorts himself out. Okay. Okay. Oh no. Okay. Fred unmuting himself, so don't know and Param unmuting. Okay. No, I'm unmuting myself. There we can hear you. We can hear you now. Yeah, we can hear you now. Apoyo wuditu. Yeah. Apoyo tutwal. Anamero ni amete ki kama la diru giri ye. Era ye dano mawi wa poi kumgi pitich mano gen gutiyu. Mano tie macharo la bol. Pi bot li tiano ki ken. Ero la bol bot kaga la bol bot dano ma bol ma wano ti kwedgi. Tina mero na lok ikom Dr. Akidi Catherine wano waluona kachi kigu marach kuone dongpe imaga ini wakwero magane achiel madori kedebu akachu bero nyakoch latien lake en wone obero lielu badia la lobo akachu kakiti ma umegine wajo kere obero latien ma kenywalo mapat mada dano ma udon mariek dano ma keru chunye iti duchu owego kare ma en uchako don ma mege udonyo chako kwan ma mege ki gulu primary ki gulu primary umete uchero igulae kamo kwano junior
kau mete o tiere St. Monica's Girls Secondary School. Kigu maraj man school madong pe ya choli. Ero dano tima duong magien go kwane school man. Ichawa ni ka walore kum St. Monica's matie ite the Catholic Church. Kama kimiyo nying mukene kimeri kumeni adel. Eno ki kunu tiere gayaza. Kamu tiero kwano. Eto uneno ni ikwan mamege igayaza no pino kifonyo physics. Ento umogotame ni ene bitiere bikwano physics. I A level. Chi eno donyo I A level I Budo King's College. Kamu tiero chago physics ni tiet. Dano mano po kwano physics. O karo physics ki distinction. Gin mau no tie unique about akaja yen en uberu ngat mano maro choko chwiny mon kile tiena nyira. Pien kwan pale tiena nyira ki mon no tie gor twali ya chuli. Kun en waju it gini pe yub wi pe tiet ka wang wi kar cha ki wang wi ja wang. We seem to have lost Fred again. Yeah, I think the internet connectivity is weak. Yeah. Especially to Uganda. Yeah, it's problematic. Okay. Kau dugu si wabini in a car, ma what you call and me dugu ana mil donyi ba. Gin ana mil kelu ne. Adante winya? Yes. Yeah. Gin ma ana mil kelu ne ene ye ngar chel ma mier wa duong ni Oteka. Mana ye the late Angelo Androbanya. Kawun pongi mana ye one Alfred, Reverend Dr. Alfred Banya. Ana ngeyu Dr. Angelo Androbanya. Personally, ten I don't know better the rem babana. And ento tina kelu ten till ilogada eno better teka mamiro or wenye. And kinyale near dek with the when el mile for a child 1928 one obedo andro to la ma carno obedo cor la muro me no obedo Juliana Moñ ma obedo nya jo Powell and omago nye imwara 1938 St. Joseph's Cathedral. It would be quite important and significant to me. Pian Karma and Maronye and Bene, or my father, Sigo Maronye Gatiel. Ikwane, Enopana in vernacular school, primary pay, by Cho, Kadong, Obichero, a Nyama Siga Catholic school in Musinde. And the Shenung Eno found the show seminary and Makama no ye Cambridge school certificate. Ma Kwano Utiero in 1945. Ma Utiero in me and Kong or Calpun Kala vernacular teacher. Friend and any do Yes, I do. Yeah. Yes. It's okay. Yeah. Okay. Karma eno chao fun chala vernacular teacher. Chidong parani no tie part of the program ni. Kai chao chala vernacular teacher. District Konyi where mede. Chidong eno mede udonyi Kiambugu Teachers Training College. Kama eno bikaro and hello
la point muy ma no tigi diploma me education me kwan and ikwan na beno me don't know diploma in international labor law teacher kono and kita waji ken yo chaka kwa chalo benek la teacher and to kara madung eno dugo ki kyambogo o mine kero maybe chalo principal nyo ane la point badir head teacher Kong is St. Thomas PTC gulu kada eno chero chaka naga junior eno chaka school na pol mada kedi wa time ene o chaka anaga ma naga junior kombe dong pen kombe ro da dong pol the sixth secondary school kidok bene o bedo deputy principal in the ibi kita waji ho yabu school ya ta en meno ponye kama pol ponyo school chala tede school chala babo man meno bedo chalo headmaster karma ikarma look me party check karma look me party check Angelo Banya Anthony Biore ki Gaspar da Alija Latin Andra de Mola ki engineer Kasolo Wuchao kachoka magiluoni Democratic Party maputi watin magene Wuchao enuni ki wuchung ilok me justice and mene wa Kenya Donye in Legislative Council year ke moti men 1961 makiyere challa chumpi igulu in ke chala chumpi igulu ma eno donyo in Legislative Council naga niyo ka Uganda no depending 1962 kede beri ngur beltie Nana Machalo Boro contesting mother election in 1961 Guni Guni look where I can running the election where the year again in 1962 and Madam Benny Kelly Benny Kitimani Boro Paolo ento and no Guri Beki Kaibaya Kaweradon in don't go forming independence government and dok gina chen ma kinge tini Angelo Chuye Carmine Parliament eno chung pe independence pero no lo kala pol mada ni one mon what tie tayari me beru me lo ken eno beru ngal chen ma u lo ma tek madani one what tie tayari ne donyo independence kidong amiro kwanu tribute Carmine in 2014 Parliament of Bulupin the mean of Forge on the 4th of September made four Danamano legislators and he Forge nearly in not Cecilia Guala you mean Maukatika Maling me Kidibit dong Angelo Banyado me wine ento Dokma tamman ticket neno ticket pe bitwa eno Uganda ma near Bekashel dok eno chungi justice you know neno ma en neno ni utie dok e poi en Carmen qui Eloy qui in the 1962 election eno dok it me Machalo Education QT Machalo Education Commission kama poll me Uganda nyo adaki kwana yere me be diplomat in Russia kama eno be Education Commissioner in Moscow mauno
Well, the thing, for my king, you know, thing actually. Karma no Udugu in 1977. Udugu Karma right ma pony ma only ma making a yellow womb. Mano da mean don't want more like actually. The Karma right then and die. Unoki me teacher education commissioner Eastern Uganda. And the Karma right Kemarero it will be a boot. Donc bino patan ne ya wel ke panye ke boot. Madong ke panye ne ene do wel teacher. Ento wel teach mabanya wel ne. Pate ene do le chien. En o ker tek. Gin mo ker terrier ene o be kalu board of chairman of board of governors mele yibi kima ko pola nara kido mede no gina chen ma eno no na mi te mani don do mi le beti actually eno mi eno de supal kidon tie jimmy mo ma kumbe tika time ma ngi ni ta we angeli we pen kum karni ta winyu bene abel mo karo kono de ben kone romo gamane ni do basilu ya tia ko cherga ma ot per word gel Jim Command, where Angel Banya pay you in it when he should be resting. He don't hot on the press. Well, we need to or they make it good. Ma Kinerodana Magitia Puri Poro. Your move one never right. Man team making what you know well down Machala Angel Banya. Pay you in his when he should be resting. And then down no care. Yes, truly, get mother. Donc, Angel Banya petting out of my mirror and que chui le mo ka wek wan ni aman angel banya gina en mero en ni wo ti ma tek pe chui en am ni ko ma kar ma en obino a bodal trade ma an chero kanene en wa chani in mo ni bi ti mo ngo me wek la nen we ko be ti chui donc gina en mero ni wan ti mi wo ti ma tek we ka chui be tek Emil ni ke tia le mo ma wa cher kanelo ni o man angel ban en mel ni wa chung ma tek te kuri ti dong o we ko am ge kan ngeni wa ko ni Alfred Ben Faro gamane ti kong amira ami kare ki Fred we o mede kama en no o girie You're muted again. You're muted. You're still muted. I'm muted. Yeah. That's better. Yeah, you are now. That's Okay. better. Apoyo. Yes, I'm not kuma Dr. Akidi Catherine Lore. Ma anamio background ma megeni uberu latiana chuli ma aki coach uberu nyapa la lobo uberu latiana chiel ma uno maro kwan tutwal kidong madit loyo no maro choko chwiny anyira ligu bet ki keru mi kwan uwego kare ma en tigang kwan uno maro wacho kile tiana anyira ni pichet ka wango wi beru ka wango wi wego cho lugu kori ikin ni tiana anyira ma en uberu kamiyo itgi keru mi kwan miyo itgi tam wati tien ki professors ma ka gien gungi ya ngech gien neno kama gien gi ai ye gi poyo en petama eno miyo la bolle professor Catherine Hoppers ma eno beri South Africa chawa ni odugo tie gulo kanti ka fonye Gulu University ki professors mokene ma wonjo mokeno ngeyugi gien ma uno ti unique ki the late Akidi ena ye ni uno en tiki gien ma kum karno wana wajo ni rieka nyuali pien ka ini lubo rekote Akiri pomi te beru nambario ikuone ni chake karmo chako kwano primary ni o karmo tieko Kima Care University kama eno chero kwano medicine ka chero UK specializing in gynecology eno beru daktar ma ono konyo mon
iyo minywal iyo miyoro kom pamon irom matut owego I kiene maka piera bichiel wi abor en ukati machalo ng'at mano tiego kwanne mi university I medicine uchero chago tiji masaka neno cha ana miyo la bolle fenisma achiel mage piere I actually akida yo kelo fenis no ni wano gwo futi watien pol kare kay nen yini bino gang wano nyuru iri machalo alama meno history magang eno opiro mano dano bino neno gi wajo ni yat gwinyo ene ko dak ngo dano chako ponyo chamone gi kenyo pien kume no gwa bedo wache gwinyo akidi ikare ma en kwano makerre uno latiena wobi mo ma ubedo luo ma gien no ge kwano kwere ot kwana chiel no nye lore ichawa ni en ti professor en aki Kenya gien gu nyomero ba miyo gi mot militiana rio enuni akidi were ngeye dong akidi ikwo mamege kare ma wano chero iliel mamege dano bedo kamiyo testimony ni ma achiel uno puk loyo oriat Mario miyo kare ne go duchu ma dek goro mon logo ket gi puonyo gi apuonya ma dago mo gi ken mo wore chi akiri dok notima pat ki kiti mano eno ono kere oriat kare ne duchu ma eno miyo itich mamege owego nying ni Catherine duong total Kenya pien no eno konyo mege kiene mego no nyoro militino ki chago nying eno ni kume ka yini dugu pajo gin ma kiri logo chawa duchu ena yeni tim gin madiri wego widano po chiki bunyo ero pe tim gin ma poyo kum dano wego dano pe miru walwongo nyi wego kwano beru gina chiel ma en kare duchu uberu kaloge iye dare omiyo support maduong tutwal kilitina nyira kadi madong eno cherro nyome Kenya loke bod wono wajo ni an dong tina okigang ana bidugu machalo welo piti nieno moma ana bidugu ni abeto ko gang ni rit gang paletino cho gu mak gwoko gang owego iboko loko go dichu makibogo gang kakiluonyi akiri chitie slogan ma muzee gigi wajo ni cho gu mak gwoko gang pacho udonyi wigi meno lok malatien nyago umiyo owego ka duchu ma eno kwane iye ka yini chere luonyi pe joma gen gingeyo gipo pe riego mati extreme ikuone na kanena miyo la bola wajo ni po kwano physics O level ento chero kwano physics A level kar mo donyi budo mau excelling uno a distinction and she was the best now eno ni miyo it one la bol ni tie la tien nyago moni mau kati umar kwan uchogo chwin li tien umon ki li tien anyira unyuro be pa kwan itgi kun wajo ni gin macho twero timone mon bene twero timone gin mukene ma ana miero ni akil kamaleng ena ye achuli irieko ma meggi norubao miyo itgi gum mingolo kop unoti achuli I achuli go lung unoti kaga makiluoni goya ma ake coach magin kani ati ki leb matina wajo ni rubao chweyo gi lungol kop owego no tie lok mo ma chuli wajo ni nangu leb tong makwa goya ikit gi mingolo kop ma ono fun mono po bino ka in itimu bal ki kogi kumi ki luo ka gore ma ki luo enoni ki kelu in la bal ki la kogo chiki tiu tong ki mogo mach ki roi mach ma chek kogo makwa chidong ki penyi ni kogo mati kumi ni ada ka ini wajo ni gopa chiki wajo ni kwan tong enoni inang ka inen ki kogo gopa kum in
tong eno ni bi kwanye bi mako ki chi ibi na pu bi wen ento ka ini tika gengu ngei ni gin eni pa timo kun ini timo tong ubi wen mabuone be pichang kare makitiro ki munni munu binu go neno ki wangi chigu kwero la jwaj ni tim eno giko pien ubi wego mabuj beru pe ya chuli manyo nunu tik pa mono no pe ya chuli pien kare cha kake mago ini buj ki tiyu ki in mitiyu tich mapapat mike la loga mi ere o wego la tien koja chien manye Stefano Lamony eno yelle kitam pamono o cherro ka kwan kun wajo ni ana be mete kuna dugula ngol kop Stefano Lamony ber kien le tiena chuli mai ya kungi magu dugu jomadon i kit mingolo kop en kichwalo en kitgum karma eno beru la ngol kop madit kitgum grade 2 magistrate oti kitgum kunti districts makum kane walogo pire east chuli go wen en bene kiriago mauno en no tikere kimiyo it en twero kigum mingiyo kiti yamo woro kere kawek eno mi ngech wego deke pie Stefano bene uberu ngara chiel mauno maro biachar tutwan eno beru uchol ma cheki mi yapo hotel kitgum kama eno yabo hotel kin ini hotel enuni uberu i ot ma ena yema eno yubu ma uno kiluoni wimbo onywaro le tieno maduong owego nyik tich ma tia kun en chung ikom guri adek ena ye guri mi loko da ma rio guri mi tich matek kun no maro lok mone ni twere kidong ma adek guri mi maro ki jullu le tieno wega nyim gi obetie wego tin ti dano maduong ya choli ma tich pa Stefano Lamony omiyo yit gi keru mi chero ka kwan mi dugu pilida mi dugu judges mi dugu magistrate mi miyo kony mi ngolo kop yo mati wek lok mi twer pa dano makitoro ni ubet pege aneno chawo chero but ngat mauno atamo ni asama rising kere ena ye la diet muzee Tom o la lobo wunu ngeyo en uberu bodu i Ulaya uriyo ruju mi piny o chere i Ulaya en beno uberu la tiena chiel ma tiki nyik tich ma en otiyo matek la bole i liberation en olwenyo kien joma gien guduogo obore chien ike en beno uberu dano ma uberu la duodeke uti Tanzania bot gamente mi Tanzania kama no duoyo ludiru madon i Tanzania udugu chen utiyo matek ite pate mi UPC mauno en loyo lokum bulu macho mabun loyo lokum ruech kidong gore ka chiel ipati mana tamo na sama rising piana neno chawa wadong pege anapoyo wono tutwan apoyo twal Fred chane kono long uda oracho chuna mir miu kar manok ki yoma piao lo waknyo kagi miro gamo dok ma kilo ni am ki Alfred no a chaka professor ne no chal I'm sure okay Alfred Yeah, apoyo tiene apoyo panel members ki joma gwak tia winya apoyo jomo chano lo weng kore ginana rom medio maduong pe madoke kum la diet ma mega agani dakta ini gine itero mabe kwan ma eno kwano i seminary atika neno en mero bedo padi
She pian grandfather na ke grandmother na jula ina mon ke Andrea la pegunyome I ecclesia wero ke joko po gine po medanyim kane eno no ke joko dano ento no eno tiki chui gine medaho padi anyway guak no la chui nero nyote yo mo kana jemi ma en romo mi e kon yeah so gino kana ma romo medo pe ento me wachi me ni karma ke tueye I buch ma minu tueye wandong ke wa ata en nano wa cha ran ko de tunkanyi u cha ke kar ni enu piano dong pe wange ka kwe ma waromo gine chereye enu ni ai kar ma World University Service mano ki konyo lo tieno ma ti stranded dong gugine gumi a kony we ka cha me de kwere ke gine ke kwana kan yeah so anyway that is the background ana poyo enoni amira kong med apoyo ben again Professor Kennedy Jabuloni Shoke and link bunyoro kita nikar chama wawaji lokum kabera lokum uria yela kita ruora we konyo kwere banyoro ma ke ma gorinyo ke kabalega a we ukonyo ge a we karma ke tueye pe konyo ge udugu ugono ke oima karmu gono ke oima pero kenyu neno kita missionaries gitika ponyo kwere gina banyoro and where eno dugu o inviting missionaries mebinu and ke yabu kwere keyo yeah ke chako ponyo kwere kara eno kongi ponyo lutero paruodi ke kan yeah chidong yo mu yabe mu wero connection ke bunyoro tieni ena we kita la dit ke lama be waju mi ero terani and has played a role in cultivating that relationship ma eno ne emphasizes importance my relationship kunyoni nene gine eno do tika lalo relationship ikin kara bedu mabe ikin kara and I know mero gine medu iwi lok ma ni gine my law ni apoyo Fred meteto lok ma tero ne pe Dr. Kidi no ana winyo piera entro no pa ngeyo background donc pe no kar me lo con Madalena alum gua kar bin no ngechi amirni o lo kinon kar ka kar no nge la chen wek ni tep kong lo con Madalena alum ya piana gami anu ni o terra madaro ma tie unique history me actually apoyo okay apoyo to that Fred on issue of time no miro kong one win you kong comments for viewers Lady Grace ram kadne Hello, the band so can I get online? It doesn't appear to be online. Comments about the can. Captain then, but I'll just read it and then we'll write. Okay. Okay, and nying Bill where boy Uganda. Great greetings from Kampala. Bless one. Nyapado, good evening, my elders. Blessed. Adore Francis Ujok. Jal, how can I also be live? Cause I'm catching up live from
Juba City. Apoyo, we'll be getting in touch with you. Apoyo. And you know, Porch. Port Lutero. Ludero. Mama Ludero. Richard Okello. Ludero mago changing it mabeyo. Okay. Richard Okello. Apoyo. Comments and pange kano wek kong kira kwak sizabe repiap ko loko kwak no tigi mama mer medene pange. Okay, Caesar. Ramo med Juan Mananare. Yina pe chawa do chiro in for mere bit ka winyo lok ma bejo gi botan but ma achiel ma miro waja ne ni Paul jeme ma wano o take it actually is all oral history. I really want to dedicate this time mentioning that at least Jomago Choy book actually because one jema Paul ma wano ngeo but Pole pagiti kero na ping ma chako kero ma dana du nge ena okot pabitek ma utiyo gi culture pa actually chi o choj ma bejo ma food chunwa food yom ye watin dog we are proud of him again o chere bene la chan ma ko o choyo mege odongo nyao I'm confusing odongo nyao yo nyao odongo I don't know which one and I o choyo book look me tekwar pa actually Aquilino dong bene o choyo book recently she don't o choyo resilience pa lieja ye ma en ka ini kwana mo be the contemporary challenge ma actually tikere ikom kare kita je magi kere ko chula kakane eno o choy mo be to twal iro mere la point festo kiri yamo be be bo to London kan o kero mere como more weekend ge kwene gini o choy dictionary mo ma be mata pa ngi ka dano tigi copy me dictionary actually enuni dictionary team out choy mer ma be ba team kan from from different people mago choy me go compiling ma be to twal bangi ka copy se potie so ki leblo ku ma la dit Julius Peter be o choy bene choy be le ba chunity complicated but choy ma be to twal so ana miro concluding mer ni dedication ma mega mertie but jomago at least go chao translating jem mo ma wano local constantly over the years look at pin church so ana encouraging wana chira i dog teach man ma ini ting yeni kaka mo ti ma go nyo retiring yo pere ko temu kero jem mo gi church chibi konyo le tieno mo kenene final comment Reverend Dr. Alfred Banya, maybe you know musée tia mini responsibility ni ina ite ina is serving like church mabe and you're doing great. Thank you so much. Apoy The twal ning twan amiro miyo kar ki nego bene me gamulo pen pe wa don romulo lo ko ma pia wo wini ki bod nego nego Poi ut kong Dr. Twalwa. Aber ka long atata kenyu chi loko mo pol pe wano winyu en loko ken ki botu ma bejo to twal loko ma bejo dir ma guti ma tek wana po to twal ma ben mu ken putie ka wano ben fu wa medde ba ana po gen ma Fredo tero ki dakta beno tero ki Alfred beno loko no ti ma bejo to twal ma lo tena chuli mo kara ngai kuti ya chuli ma wale ko kirtwinya ni mo medde kede ki en lok ma pier te ko twal bonu lok me ne ko dano ko be la ngam me actually ko wek ngam be to en pepe ti lok ma ko la lok twal pe ana po dano dichu po jum be ganen wa bene pa wini ma be to twal ana po wo Okay. Be. ki wi la po la dit pol me bir kin dano tina po ba pol Okay, be. Foi bana. e ti ana wini no ni ko ar mo na be ti
Yeah. Yeah, Okay. but for do. Okay, bye. Bebe. Lady Grace, Ramo Medo. Apoya man don't get no mama made to 12 to tiempe antiana bela tien kwan apoya down when ma bulo ma bejo to 12. Okay. Pasca kono. Amaru amara apoya mada ko ramo kwano comment mo da ko biro la chena. Okay. Timmy TV, great insight in our best actually elders. I wish you could write all these historical and heroic people in actually land. What won't do there? Em gonna keep chicken white George Mill down George in Look, my season, look, my leg, no, give me a get a charge, yeah. Yeah, I thought no man don't care what you get me you ma ang ni pa mi you kare bot to lumegwa Christian me look what time me ento be the car no to be me lo you want to kilega Christian yeah. Okay, afoy de la diocese afoy down wang afoy da mo wang afoy lu winyo wa ke lu nan wang na bi mere man na log ma ki log gana Fred o kwe ngam kwe wa ni la Dr. Catherine ober ka fonyi monto to log me wang wich one be school man ober ka kwane ni ober ka participating log ni lo ti anyer pe mi go you green ki chemical tien chemical ka cha gi bu la tien donya te yi la tien ti dong o ka ma dong la tien do don chemical dong ga yi pe dong la eni no ka no lo ka ti no mi men wek no lu joma ti lo ti ma ti an to ka chemical i la tien balo te hapo so en kina baby made and anda don kumeno article and I did not put the chemical and you get natural H20 they still don't have any problem so anyway and politician but I'm kind of done kind of legal change before la change ni amatine me ke lo dano anyway mago bien go lo ma ti go gonyo lo ma ti go fonyo dano wen ma lo nen dan be pingi yom ki gratitude me you lo ma tin ki fonyo ni la ke da fonyo da kan le ni mi konyi mi kar mi ko ma len nya ma ka pa dan wen ma ki lo ma ko man lo ma be an wa fonyo le ki ko pa joma go ti ma tek mi tin wa ti ni po I ko nyingi lego ni wan lo tia ma tia ki ma dan wen dan wo lu ko ke lok man lok me fun wa ke dan ko kwanya wo fu ruot man ni ni so kristo amen